Mes amis moun yo, an nou fon ti chita pou nou pale paske la teris an pil. Bagay la teris paske gen pil moun kap moun nan moun lan avek yon virus ki se coronavirus kap tiye moun nan moun lan. Mwen konseye ou menm kap kote ou ta evite voyaje nan peyi sa yo. Nou gen plis pase 27 peyi ki deja touche par coronavirus, ki deja nan faz kote ke gen moun ki mouri. Bon, ta pou peyi sa yo, nou deja konen la Chine li men, li deja depase 2663 morts. Il deja depase plis pase 70 moun mouri lundi ki te pase ya nan Chine. Et puis, il y a 508